Erizoba habaho umupira gwahenda hebyafayo bwa nyuma ya sere ya Nyakashozi singa sere ya Rugoma na Goremo muri Busha kagishohozo mu kikope cya Gureta Ruhoko Christmas Cup. Ni kigambwa ngo sere ya Nyakashozi teka singa he ya Rugoma kandi niko murundi gwo kubanza Rugoma kushohora mu mpaka za group stages kandi umupira ogu gwazanirwa Shayi ecya Ruhoko. Muhezi Nestori uri mukuru w'entebe yo kubanza bwa sere ya Rugoma yagamba ha mupira ogu kugwagenda kurunji no butimu ya sere ya Rugoma yasingwa ekaremwa kuzampaka za muheru z'ekikopeki nobwo rabereye tirenesinge ekikopo nico kimwe. Ogu yagamba ko kizibe kibine omizano yabo no kubugwe bikwato byo kwejuniso omizano neji ahabwo kubugwe buhwezi bwa bebembezi. Rugoma seru yabanezana Nyakashozi kano mpira gwagendaje abo kuba abana bazara kurunji ecyo kubanza twine sente twine sponsors kikoba citu kigenda abana bitu bahendeka baburakiyamba kandi tubine ibyetago bikumara nk'empira nebindi mwezi twine buhwezi kurigero mbebembezi bitwa twine. Wetu mwesi Jepayasi uri kapitini wa time ya Nyakashozi yasima abazani ba timu ye ahabwo koresa mani minji kusinga umupira ogu kandi yayongera yagamba ko kizibe kibine no kubugwe byo kwejunisa ahabwo ishonga y'akasente. Ikindi nisima ngatimu yanje nga Nyakashozi nga kapiteni ebasize kwayo ubwire bwayo katamu muraro tukija tukaparticipate ngo mu kikopeki nemwe bo haba muko murugunya konke mwene biza kuba byagendaje twazana na Rugoma umupira gahwa kurunji katusingere gore mwarusha twine tukumara omwe no shangana twata twina abantu abine kwamba supportingaho tugakorebeke kiryaho mwene nibyo bizibe twasa kuvugana ngo akanshonga yakasente emipira zo participation zinkezi no shango mwene kwata twine kubane tukora ki bitufuna ngaba kutiyambaho bakabasa kusapotinga ajyatishuka Posiano uri muhwezi wa kocha bwa time ya Rugoma yagambe shonge yatuma time ya Rugoma yasingwa kuna habwa coach wayo okubanza mu second team hatakajiri mu timu yo kubanza cyatuma Rugoma yarunzinga umupira naye kwasa coach waliwe Erizoba wanga ubwo mpira gwaherukamu yatandisa second team yagira first team Singwire Vincent uri kapitini wa time ya sere ya Mpama kandi time G nayo yabineho umupira na sere ya Rugoma aho umupira gwagwa makazi na goru emwe yaterera bebembezi bono muranga okuba yamba bakongera mano mu byemizano byabo ngo habwo kuba bonke seru tibakabasa kwegurira byone biri kwetengwa mu mizano eji ikinari abani batero muranga bebembezi bona hibari twetago buyambi kubange bintu ni byinji ureba roye sente nkahati nobwire bubi abana tibine sente kandi sente ntuziho mbana so nakache akitu correctinga uko tuba muntu kozesa konkata kapumata kubange bintu byo ni byinji so twenda ba sponsors kandi tubantu bakira nengari ibiri. Gashaka Friday Aineman na Wilson Kanyesije ahabwa Modern Television omuri Ruhoko ntungamo.